kwamba Yesu mbilu yanga ichikoto baba ne aranda ndi ngwanda dolira mara ndikuti lero bathu nimfe musongo sikone na ruthusa na vanolavela swin'we swithu murahu ne mara appreciate wani arano ruthusa ngori ndono thusesa bathu banji ni ngongwana ndono thusesa bathu banji abaziboni nana musi abachazu appreciate mazwenda yangu amalizori arani na muya uthusa thusani arani na muya pushani ndozibona au uchilo avo kutoda zwinwe zwithu to tikedzana aunani akutokona zonke Yesu ndadolira ngori ndono thusesa bathu banji mara vasinthusi ende ati ngonyamo thusa bathu nga nthani ya hezwo ngondi ya zwiḓivha uri mrena vha khou zwivhona Yesu ndi kuto zwiamba ofuna ndandikho lila ti zwi personal bad cause ndono thusesa bathu banji tinga vhambi nga madzina vha ḓo ḓi zwivhona vho no aluwa navho ndono thusesa bathu banji nṋe ndi tshi ṱoḓa thuso vha nga vha mboni mara hezwo zwithu zwi nyamisa uri ndi thuse muṅwe muthu cause ndi a zwiḓivha uri heiḽa thuso ye nda ita iyo takula muṅwe muthu naho a si tsha nkhumbula is fine as long as ndo shuma tshena ndi khou nyanga u amba ndi tsho uri kha ri ite function arali vhone vho bebiwa a hu no ri vha si vhe vha na function so a ri ite zwine ra khou tea ita zwone ri fhire ri nḓilani hafha ndi vhafunzi vho Mantsha hanevhaḽa ti a thi khou ita zwo joke a thi khou ita zwa mini ndi khou tou amba mafhungo ane a tou vha vhukuma fhedzi cause zwe nda zwi vhona ndi zwa uri vhathu ni ya vha thusa mara vhone a vha nga ni thusi mara a zwi khou amba uri ni songo thusa vhaṅwe vhutshilo vhutshe vhulapfhu nda ri tou vha nḓilani nda ndi tshi nga boḓa tshifhinga tshinzhi badi mara ndi khou pfha uri zwezwo zwe nda amba ndi songo zwipfhisa ngori ndi zwone zwe mbilu yanga ya khou nyanga ndi ambe ri ndi ita zwo nwa zwiṅwe ri ḓo ḓi zwi vhona ḽiṅwe ḓuvha.